Omukama watora abanduze no kurambura bamwe abahinzi kandi yabasha gukozesa amano mu kuhinga kwabo. Mbekambisa kuvumbera yobulime yoblisa nuko kitwonyere kozisa omugesa guno ogwenjora obu tubyara embibo zeitu. Omubundo butumwa bwe rukira abasaija gambira abatura ngo burwire bwa sirimu bweyonjiro mu bukama bwe ati onukwe kuragira abazire n'abarukwatwa okulinda abana babo. Banyisibo burwire bwa sirimu bweyongire muno mu bukama bwitu. Nabweki nindagira abembezi abazire abakuru b'amadini kutera umuranga mu bantu baitu kwirinda kwekebesa nuko abarasangwa barwire batekwe ababazi. Aba basimira omukama ahabwo kwima omwanya gwabo kwinga habwo omukama kutubungera. By the way mukikaro kinu kwiha omukama waitu rukira abasaija oyo nyimba kabambigurwa aba mukama watoro akata katubungera. Omukama mukumbungira yambuze bizibindi kutunga ezibe kinyine nishaba government ebasoko mwani kubasa kugura abantu kandi basokutunga kwa abantu kwanugura katingiza katika 15 kandi abantu bine sebizugu. Ogugubire guri omurundo gwo kubanza omukama watoro kwika omugombora ya butunduzi kandi abebembezo bacenjeje borekera amashemererwa. Amakuru agashakwa Daniel Bingana.